Allin p'unchay munasqa kuyamasi, kunan día ujkusi noqapaj chayay kay devoción matutina quechua parlaypi noqapaj. Hinataq kunan día parlawasun remanente nispa. Imataq kayri chayta yachanapaj invitayki kicharinata. Kay libro de Romanos capítulo 9 versículo 27 ninkay hinata. Israelitasmanta Isaías nerqa, Israelitaspaj mirayninkuchus mama qochat iyu chika kanman chaypis chaykunamanta pisipuchukkunillan paykunaqa salvasqas kanqanku. Apóstol Pablo kaypi niwayta munanchik imaynata Israelpaq mirayninmanta uchika puchuy suyanman karqa, uchikan puchuy salvasqa kanman karqa munasqa kuyamasi. Chayqa remanente chay puchuy pichus Diosninchikpi creerqa, Diosninchik kunan día chayta yuyarinata munan. Qankuna noqa remanente kanchik, chay puchuy kanchik munasqa kuyamasi salvacionta tarinapaq. Sapa día noqanchik kayta yuyarispa, mañakuspa Señor ninchikta, chantapis creyente hina, apaspa Diospaq evangeliunta, noqanchik salvacionta tarisun. Pay hamuktin watejmanta tinkunakunanchikpaq munasqa kuyakmasi. Ima kusi kanqa chay día sapa ukninchispaq, chayrayku chay compromisota ruanayki tiyan kunan diyapi. Diospaq yanapayninwan kanachik kunan día.